Sizlerim. Görürsünüz, mən necə balığı doğrayıram özüm. Soruşmuşsunuz, necə mən balığı düz kəsirəm. Bax belə. Раз и все. Вы меня спрашивали, это было, я уху буду варить. Это я лаванги сделаю. İndi. Baxınız. Bunların hamısı mən özüm. И вот так. Раз и все. Bax balıqları mən belə doğrayıram. Mənim əzizlərim. Gördünüz necə? İndi mən bunları salfetkayla silərəm. Duzlayarım, siyotlarım. И sabah baxaram, ya духовкада, ya da kızartarım. Allah koysa. Мои родные дорогие, спрашивали, как я нарезаю. Вот видели, как я нарезаю? Вот так вот. Раз, раз, раз. Руками, где ребрышко, спинка, ручку ударяла. Вот эту рыбу, сейчас, смотрите. Bu sazandı. Görürüz bunun içinde ne var? Kürü değil, ne diyor? İkra kalk. Ben bunu xırda indi doğrayaram. Levengi ile karıştıraram. İsaba levengi ile içeceğim bak. А это уха. На уху пойдет. Bunlar уха ile içeceğim. Bunun için, сюда лаванги положу внутрь. Порублю вот этот, вот так вот все мелко. С лавангой смешаю. И буду делать лаванги. Ben bunu doğrayarım, xırda levengi ile qatarım bunun içində levengi. Bunları sabah eləcəm. Bunu da mən Allah koysa sabah. Baxaram, ya kızardaram, ya da духовкада eləyərəm. Я посмотрю, или пожарю, или в духовке. Видите, красиво? Красиво нарезала. Görürsünüz? Deyirlər, mal yəsinə oxşamasa haramdır. Sabah acı. Ben sizi öpürüm, severim. Я вас люблю. До завтрашнего дня. Allah koysa.